So pite ho zo sinabon chawin elgo lenin hi chi channel la limna nasata in kahin bol kedovin i channel ho zong hi Pathen zalin tuni chan gen akhang to jingen apha dong zui ya idin mon ho isei zinau channel a him nangin jong pan na hin la na chunga na ang sunga ke pa tho ka hin sei kinin choting ta le mabana hi 40k ithin kon chaw yong hi ta in hi chi channel hi hin support jinga 40k chan jong ithin zo diu hi nangzala kine ba omin share hanlang ipi bol the omem channel khan to na dinga pan ibon chawa la khom thei so ke dingin jong na kom wa tip na le nge na le taw na ka hi nei kin na hi tuni khwa hen is he ma bang wa chun gam sung le nam sung din mon apha dung ja ki man cha ho ise ji o hi ji in tu lai ta GMFDI chung chang achi to granin video khat ina sim kit deu hin tin hi chi video hong ki sima hin ki dem na le ki sei se na la a ka ngai nom poi ai lo vale lung han hu sana gel pai jing hilovin ep hi ki sei ham ti zo hi igel de oi GMFDI ipida ki dem ham alo le GMFDI bidamin adem ham GMFDI na to itabang ham ipi ham ti chu mi tam pinong isei so ke ta ben hi china bana tuni kha jong hi GMFDI kana ta sanin o hi chi jo hi ti khat na lunga hong ki gel theyam alo le GMFDI ka ta san pon o hi chi jo hi ham ti khat na gel do theyam video hi hin ngai lang GMFDI chung chang hi temma sei sina ke chai ding he pon Pathen thula la to ivet ka diu tun akenom ke na hi isei wanga chun ki khel na pon hi jong le se lo akebang poi ti ke thoa isei jing hi Pathen zalin ake sei je ni mi tam pin jong ki khel na jong anei tai ti thong ake jan hi chi lo hen khat evangelist Pu.Sonneo le tu lai ta piham pu mon jo choteng ta le GMFDI founder te ni pi chin kholam le thanglin sei ama ho cheng tu lai ta hin a viral he jingin kenel na le kibau tam na za chom aumen egam suwa tu lai ta am ho hi alak pen he ta be ne I had now a chi now dung zui chi a kinil wa khil wa ki pho hin am ho kina na ti ding ham am ho ki phun na ti ding ham akina eong ti potin aki ho now chu mi pi ten tu lai ta event o hin hi chi lai ta hi ho jong ga ki zep lu lew han ki ze lu ding ti pau sagu sep ding hi povin thil chi dan pa hi ise ke dio hi evangelist Pu.Sonneo ai ti akona ama en GMFDI hi phate te hen mi ho kisim phate te hen ti a challenge ailawa hil chi na mi ho alung sunga kona alung ta naw Pathen thu alam lowa agel nawa ahung ke heina diwa pan ala a ana hil jing hen tuni chan gyang chi jing hi evangelist Sonneo dem yong mi tampi e movin adem lo jong sapong mi tampi e movin hi chu lei se in ko hi je om thei thil hin ta jong pu mun jo ta na sa ta a ki dem na le ki tai tom na tabanga a chi kinin a viral he jingin aji chu GMFDI pom hon apom cha khe wa adem cha khe jiu he tia chu 50-50 dana a a hin hi jong le tu ni kha hin evangelist pu mun jo chu amani pan na cheve na le GMFDI adi poi ati ai ei ma ta jong Pathen na tong khat alwa le Pathen su khat hi na jala hin Bible thu to ivet ka le GMFDI adi lo chu age so ke yin choteng ta le adi lo na thuyong video da ina si mo hi hi chi ja chu GMFDI sei phat na ding I hol go te wa cha lo ja hen tu ni kha yong GMFDI hi epidamin phalo apha poi ati ham phalo ma thu zo hi isei dio ikhil dio a hi ti akenoim aji chu aphalo kha sei phat te ding igut wanga chu hi thei lo ai za chu aphalo na alowal adi lo na pa tu ni kha hi I social dio sorry ai poi social kitile ngai poi isei chin dio I hil chi du ita langgo zo hi ti zo hi o ka sei do nomen hi chi evangelist Sonneo amma in a Bible thu he na dola a hil na ba na chun mitam bi pastor hen lang alwa theologian za chom ho mitam pin hil na pi tai seitam dim loi ei ma sanga ke clear ta hoi ta pi oi seitam dim loi hi jong le tu na changya mi tam pi hi ta hi ta san na thadai di lo
ata san na songpi banga te ta panga ta san hlema ki bul phumi tampi ve hi chi GMFDI Pu.Sonneo do a pu mon zo hot tabang do hi tuni kha hi aphai ka ti no me na deme nei e etiagam tin ese sangwa amani hot tabang do van adang ahil chin the do hi egam sum ekipa de aji chu thuhil hem kiti hi ahil chin ding mi an lo la ya amho do hi pathinin jong ei sol pe pathin api itia ila ngai jing le chu phapen ai akinel hi boy amho zala thudi chu ta hong po do ding zo ni khal inga di oi ken jong nangin jong GMFDI thu idem wanga idem na thu point ima cha he lo pi chuteng ta le ita chu hil chin nom lo pi tu ni kha a hil chin the amo chang ho mu hi support jo i bol de oi chule tu ni kha he deu chu thil dan hi Krista zala chu so pi chi hivin GMFDI support hen la support lo ho jong Krista zala thisan so pi chi hivin ikingai lu deu hi tu ni kho in wang thagau lam ita san dan akiba ta lo si in thagau lam hin tu ni kha hin ebiti se ding ham akina ta bang taw hitin ama bang ta salama so pi khat hi ve tiong chu a hi thagau lama akina ta bang iti lo naw chi pham tile evangelist pole pu mun jo ama ni GMFDI support lo na thu asei na bana elman jong akizo ding a hi ta za hi chu ikitu lo naw khat hongi ding ta en khat lang ho ki pan pya khat lang ho ki pan pi lo dan ahom tan hi jong hi chi za chu thagau lama adi lo i bol pau hi sei thi mutin elawale heu te ti ayo chu e bol ho in ta salanga ba ki muda na le ki sei se na ki so sa i ma cha bang awm boy i nei lo di o hi tu ni khwai thagau pathin i bud dan adi lo pa zo i ta lang nom hi evangelist Pu.Sonneo to pu mon jo ama ni jong nasata atu sei alasa chu te mi dang dangin thu sei la sa pathin thu hil che na boy i ngai dio chuteng ta le GMFDI mo dem sanga thu ki sei la ki so hoi ta ngai dio chuteng ta le GMFDI adi lon thu jong hi het thim hu ding GMFDI thu se mo mu si jing ding lo ipi thu ma kata san hi min ebola hi bang sa hi asei ham ale adi lo ngap ki tam tiong hi ki khul the ji ngai ni aji chu GMFDI chu thil ho alwa lai ho alwa le milim ho songphung gu phung ho te pathin ho dana a ho he ti chu ki ma jing a hi tan isei ji tawin hi chi sa chu GMFDI support ho zo si no tu ni kha tha be ilu i khai hi dio atha ba lung in gyal do phading ai thina elun khom te wale thil hem le ta san na ki chi lo nei puma i thi dio a hin hi chi za chu i thi ma sang wa i ta san na hi adi pa chu tu cha su de na chi ding yong le phaja ding hi ti i ta lang nom chu hi Bible thu a hin tampi isei naw ba na tuni kha jong isei nom ke chu teng ta le oi pu zangmang freelance journalist main asei na media evangelist pu ino asei jin a hin in a movie GMFDI hi aphat lo dan ahoi lo dan adi lo dan chu taw na mun le chaga gen thei mi bul hing be se lo ho vet kol na mun in ahong ki panin chu ji in mi tampin support anaki bol tho na nai chaga gen thei milhing be se lo ho vet kol na se hilowa tauna aha bolu chikit le mi dam lo adam sa ho hi thilpata a hi ja mi tampi support an mu hi GMFDI mun hi pathin thu ki sei na mun dana akimu jin Bible hegil jawon Bible to ahung ki vet ka jingin tulanga hen Bible to akikal na mu do ahung hi che jing tan hi chi ja hi kinil bautam na hum do ji hi hi chi hi nang Bible sim na hi lowa pathin thu hello na hi ale ta san na khat na phu do chu a he hoi adi boy atya le a he ho to sei chu zo ma ta san jing zo chu hung phating a hin GMFDI ya Bible sim lo jing na nei lo e hon ta san eno no ki phu do wa ai le a he ho in ACP ho a thu ngai lo wa ikinil pi chu koi madang mo he pon e ma mo he ti heading abai lam pen a sei do no ki roi amuna hun amuna ki khom ho hi tuni chana gam sung nam sunga miching mithim pathin thu het na sang nei be se zawlo numei chang pham numei chapang tampi umna a hi en adang dang sanga khon numei chapang het na chi na
ei yong cho he athi me kiti na hi pon hita a het na chi na hasam ta a mi sei ta san huin amut lon le thing phung banga pang ho kho atam ovin he chi je na hi khuti jong a hi in Pathen thu a zil na nei lo het gil na nei lo ho ki khop khom na hi za pi chin phulamin a sei chu pakai kam sung so ta banga agya lo mi dem na thu izar sei jong le amen ati jing ji oi ta ni gaw tu phone abolo hung ki pat na hi GMFDI te go bruleng pa le lot siwa ho a hung ki pan a hi zen abula pa na chu koi son do na an pe ta ni tu la nga se do na hum lo ki pat na ko na chu do na mai ta ni aban ban ahung chal kinin bible to ki to lo ai lo le ki zui lo thu ho ahung tam che in cho ko na Pathen tha gaw thing ki phone na hi pon te ti chu lungam ta hung ki sei pa ni ki mo sei loi thil dang pha ve pi bol do na ai lo le sei do na mun chule taw na mun hi jong le a bible to evet ka le hung ki to thei ji lo hi thu ki sei la ki sa do ho bolin eihungvil ve thagaw thing eihungvil ve ai lo long le thagaw me ki ti ding hi ai lo jong le thagaw vin eihungvil ve ki ti a tu ni jan hung thei ta lo ding hi det hi za le hung de tai postpone ke bol ki ti ho chi thei lo hi ai lo vale Peter say ding am thagaw vin eihungvil vin hi lai bo taw na man the hi phat thei na ahung te nga le kuki gam sunga mundang a hin ho pa masanga GMFD ahung ma sa te ding a hi achu ti lo wale hi thei lo ding hi kiti ho tam adang phat lem ja chum hi ta bang ho chu ki sei na hi ta bang ho chu di lo hi chu ho chu bible te ki to lo hi chu ha ko na chu ki to lo dan ki he ma jing question chu atila pe ji ta ne tu ni he sa ki sei lo hi Bible to ke to lo thu ki sei na mun a hi wanga han hobung tampi le pastor tampin alang khan na do dal na ima open ta na sei povin chu ja chu khupolo mi tampi yong lut be che hi ti yong sei do nom ke ben chu le itip na nom ke chu pastor ho ai lo yong le Pathen tu he a ki gel hon jong ai thei chan na a hil chen te hila ngai lu na nei ta hagaw mang thai ho hu do thina dingai pan la ke ding ala ho zong la zom jing na iketem ovin ala lova hiti a ho ikin khet lova ikel ngoi ho wa amang ho don lova hita mo ho zong atha ba ki gyal ki ngai ti yong hi sei do nom vin GMF dia thagaw mang thai tampi khu e hu do dio tu ni kha pastor mi tampi cookies sunga ikigyal de responsibility wi tia ila dio igyal ho dio hi evangelist Pu.Sonneo dodal na open ta in abolin hinla GMFDI ko na mi hon hoilo ta don bu na ani jing ji win aman jong mel sitim ta in thu asei do na jong a lo ta ne tu langa he hi chi GMFDI supporter hon amuna chi ding in mi ko sing win apom lo ho ta a ha ko de sa win tu ti hele amuna khu satan thil bol the na khat umma a chi jo si a thim mol jing hele a ke lom liu ta Pathen hi mun zo sia uma hi in nam pi ding hi han goi ding hi jong le na mun cha itaw ding zo hi in GMFDI mun mong mi ke ko ki ti chu a hi lo mong adi lo mong a hi thula lo hi amuna atha seo a kel na ho ai lo wala a ke pol na ho chan ho se hi talovin pi chin falam zong adin do chan le Pathen thu sangin GMFDI apom lo ho ap elo wal ngai lo ho do na le thu ha se be se tan atu se la chan ko Pathen ha gaw na mun wang ai ta poi ti mu do the hi ti se yong jiam le dia adi lo nai ami in jong apu ami akuna ami ho ki man cha evet na jong adi lo ke do ai pulpit chung ki ti hi iti man ding ham ti hi mi chi mon hoi ta asim wa aman cha wa hoi ta aman hoin asim lo ho chung pulpit chung man cha di jan no hello mi dem na si na le mi to kinil na ding hello in ella GMFDI hon amangam tawin hi chong hi GMFDI hagaw mang thai su pi hon atha ba egial de hi di lo hi pulpit tha dan hi atha beng gyal do tin e hon mo se na le man lo bo se na man lo ding Pathen i za lo na kha chok heding a hi
amuna athu sei akil no se jong khu ibe na le hin adi lo tampi akimod ne chon dan thu sei dan la sa da min ha kam pa wa jong ki khial ke do ga mai pi chin khulamin Pathen hi hat chung ima zo si bol the hin Bible in akan cha the a hi poi Bible a ki mule ki mu hi le asit na poi atin a sei dan hi pa ka hi program be hi la mi him te ko ma thu amo sei sei ti na hin Bible ta ki kal thui lai he chi GMFDI muna van til ho ki pong chu ta san the a hi tho nan ke ma ta ka hong tai tia pa kai ama ta hung da na thu pon ki bol hi ta san na ding neu khat jong aum kit pon Bible ki kal hi le hi kit nei gau thu pon thil ha ki no do adam lo ki dam sa azat za ki bol ho hi Pathena kun jong satana kun jong hi thei chi ai nai ipom mu ve tao na khat gui lung jong hi Pathena kon hi te ding ti na wang aum di kit poi tiong i sei do no me pu mang boy hau kimin pi chin kholam akitaw sa na khat agoi lun chia GMFDI a det hi a pang ka hi tai ati ho bang chu i sei naw hi Pathen thua hi ting le thudang thildang se angai pon Bible to ki to hinam ti bo se vet ji ding hi atu ti lo le lam vai na ki no pha na confuse ki tioi te ding ti nai masang lai Bible masanga chon gau thu pon ngai kho a hin tun wang Bible buling se na hi ta ja atum bia gau thu pon ki tioi ngai ta lo jong lo hi gau thu pon angai kho na jong le vantil khat pen hung ki sol the hi pakai ama ta wang chu heta mong lo ding hi GMFDI wang chu vantil se ta lo pakai ama ta jong hung kit dani isei ke ve thui hlem di chale Pathen thua hi ting le ka so pite ho ei ma lung su tu ei ma ta san a hi lo jong le ei ma ngai to dan khat ki chi pi the lo a hin Bible dung zui zo a hi ji anga hi ti sei do no me Pathen program bezin i ma atong pon a program ho hethi na dinga Bible umai gau thu pon po imo ta san ule hoi chi pen chu Pathen thu hi za hoi chi pen che lo ham ti jong hi ki thang khen thei ji ta lo hi he chi ki thang khen thei ta lo ding ai cha ko na chu ita san na hai dai che la dai che ji a ki va mang ji hi ti sei do no min Bible hi e pa wa a si a hen ABC hazo sin agisim the hi tan hin la hil chit na hi Bible text a lo a hi sa het gil na het khen na thei lo a hi sa a he ho ki do te si nga jin a he ho ki dong lo e ma a he pen da na ki gyal hin e su boi ji a hi ti sei do no min Bible a hu a hem the ma thu ki sei a hin hil chit jong hi le kha choma ki sim ki ki a hin Matthew hil chit John hil chit adang dang hi ti a chu pe hin hi ji asim hon bo he na asim lo ne a he pa lo hi hi ji za hi Bible sunga a ki sei zo si hu ipi a sei na ipi a ko ap ti hi hil chit ven si ki vezi a ki sei si a hin hi ji za hi azin lo ho in asunga Bible a ipi akwa ipi doile tup ane yam ti hi gyal thaloba aki sei jo si ei ma nop na ma ikile do ji vai thil hlemo tam si hi en a he hon e hil now e se pi ho zo hi ngai hen ji lo hen ti hi ita lang nom vin jong le phazoding a hin idam now hi pen ni ti sei do nom vin igam sungwa kidem na ki sei se na til e piam ibol na ba de lo pen jo tha gau thu atu lai ta ikeni lo hi de lo pen ta hin de lo hi wanga chu kinil na ding din mun hoi ta le phat a hi ki ta ya ikenil de hi aji chu kinil na ding hin pudo GMFDI a kon a hi ta ja chu ikenil lo hi he ji ja chu e het de chu kinil na thading thil ki ti hi po do lo ding chu pha pen ding a hi ti sei do na men GMFDI te mi ho ho Krista thi sanjala so kha chi hivin ikidem pove ikimusi pove thagawa iwa mang pau zo hu ikidem wa adi poi hungkile hevin ne khom te don khom te tia zo tun kha video isium hintin so pi ho zo se yong ita san na wa konin Pathenin thudi thu ta he tim na e pijing pau han